Twongere tubahe ikaze mwese mudukurikiye. Amakuru yacu rero tujye kuyahera hano aho batubwira ko icyizere kimukiye integuza y'intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Hashize imyaka 2 umubano w'u Rwanda n'u Burundi ujemo igitotsi nyuma y'agahenge kari kamaze umwaka. Tariki ya 11 Mutarama 2024 leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose yo ku butaka, isobanura ko gishingira ku kubungabunga umutekano w'igihugu. Mu Kuboza cyangwa se ukwezi kwa 11 leta y'u Burundi yashinje u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wari uherutse kugaba igitero muri zone ya Gatumba iherereye mu ntara ya Bujumbura. Abarwanyi b'uyu mutwe bateye baturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko nta ihuriye na Red Tabara kandi ko n'ikimenyimenyi abarwanyi bawo batanyuze ku mipaka ihuza ibihugu byombi ubwo bateraga muri Gatumba, ahubwo baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ingabo z'u Burundi zari zimaze igihe kinini zikorera. Ibi bisobanuro yabishingiraga ku kuba zone ya Gatumba ari igice cyo ku mupaka cyegereye ibice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi ndetse na Ruzizi. Inkambi yaho ni y'umutwe wa FRN Paripehutu wiciyemo abanyamurenge 166 tariki ya 13 Kanama umwaka wa 2024. Uruko umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warushagaho kwagura ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo, niko leta y'u Burundi yasohoraga amatangazo iteguza ko akarere kose gashobora kubamo intambara ikomeye, ariko ku rundi ruhande inzira y'ibiganiro yari ifunguye. Bigizwemo uruhare na Perezida Salva Kiir wari umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Mu ntangiriro za Nyakanga 2024 abahagarariye ibihugu by'uyu muryango bahuriye mu mwiherero wo ku rwego rw'abaminisitiri wabereye muri Zanzibar. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaganiriye n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro, banzura ko ibihugu byombi bizikemurira ikibazo binyuze mu nzira y'amahoro. Tariki ya 7 Nzeri umwaka 2024 Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X amagambo y'ihumure agira ati: Abanyarwanda n'Abarundi turi abavandimwe kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Mu mwaka wa 2025 Gashyantare nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye Neva w'u Burundi wari umaze iminsi atuje yongeye kwibasira u Rwanda bikomeye yifashishije imiyoboro itandukanye, arushinja umugambi wo gutera igihugu cyabo runyuze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byageze muri Werurwe 2025 Ndayishimiye atangariza BBC ko niba u Rwanda rushaka gutera u Burundi nabwo buzatera i Kigali. Ati: ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Muri uko kwezi intumwa z'ibihugu byombi zo mu rwego rw'umutekano zahuriye mu nama ebyiri zabereye ku mupaka ziganira uko umwuka mubi wakongera guhoshwa nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabyemeje. Akaba ari uku rero bimeze hagati y'ibi bihugu byombi, u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu by'ukuri ibintu bikomeje kuba bigorana. Tuvuye rero kuri iyo nkuru, reka twerekeze kuri iyi ngiyi aho batubwira ko impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda zigaragambije kubera amagambo ya General Major Sylvain Ekenge wahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo bita FARDC. Ariko mbere yuko dukomeza amakuru yacu, ubu turakanda subscribe nyamuneka wayikanda, ubu turakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye. Impunzi z'abanyekongo zibarizwa mu nkambi zo mu Rwanda
zakoze imyigaragambyo y'amahoro yamagana amagambo y'urwango aherutse kuvugwa na General Major Sylvain Ekenge wabaye umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamusabira gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Iyi myigaragambyo yabaye mu mahoro yakozwe ku wa mbere Mutarama mu mwaka wa 2026, imwe yabereye mu nkambi ya Mahama yo mu karere ka Kirehe no mu ya Kigeme mu ntara ya Nyamagabe, aho izi mpunzi zakoze urugendo rwo kwamagana aya magambo zizenguruka inkambi yose. Ku itariki ya 27 Ukuboza umwaka wa 2025 nibwo Major General Ekenge yatumiwe kuri televiziyo ya RDC mu kiganiro cyasobanuraga uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu bice biri kuberamo imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. General Major Sylvain Ekenge yavuze amagambo yibasira abatutsi agera n'aho avuga ko gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo bakaba ari bo babyarana. Ni amagambo yagaragaje uburyo urwango ku batutsi rw'ubutegetsi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwarenze inkombe ku buryo rwageze no mu basirikare bashinzwe kurinda abaturage. Ni amagambo yatumye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyirwaho igitutu gikomeye. Mu kwiyererutsa, General Major Ekenge Sylvain ahagarikwa mu mirimo ye. Inkambi ya Mahama izi mpunzi zigaragambirijemo ibarizwamo impunzi zigera ku 72,100 zirimo abanyekongo 27,000 biganjemo abamaze imyaka 30 mu buhunzi n'abakiri bato bagiye kuvukira mu nkambi zitandukanye. Bagiye bavukira muri izi nkambi zigiye zitandukanye, bakaba bose barahunze ubugizi bwa nabi bwabakorerwaga mu gihugu cyabo. Umutoni Chantal ubarizwa mu nkambi ya Mahama yavuze ko urugendo rw'amahoro bakoze rugamije gusaba isi yose kumva akarengane n'ivangura bakorerwa. Yavuze ko badashobora kwishimira iminsi mikuru nk'abandi ngo baceceke mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kwica bene wabo babarasa, abandi bakabica inzara, bakabicisha inzara, amahanga arebera yicecekeye. Uyu yagize ati: turamagana politiki ya RDC ikomeje kutwita abanyamahanga ku butaka bwacu, igashyigikira ivangura n'ubwicanyi. Turamagana kandi amagambo y'urwango yavuzwe ku mugaragaro n'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Ekenge Sylvain, watangaje ko gushyingiranwa n'umututsikazi ari ikibazo gikomeye, agahamagarira abanyekongo bose kudashyingiranwa nabo. Umutoni yasabiye uyu muyobozi mukuru mu ngabo za leta ya RDC gukurikiranwa n'inkiko mpuzamahanga kuko amagambo yavuze ashobora kuririrwaho n'abandi baturage bakica abatutsikazi, abandi bakanga kubashaka babaziza uko bavutse. Mukakayonga Justin umaze imyaka 30 ari impunzi nyuma y'ubwicanyi bakorerwa cyangwa se bakorerwaga bakiri muri Kongo, yavuze ko amagambo ya General Major Sylvain Ekenge agaragaza ko ubwicanyi bahunze bugihari kandi leta ya Kongo ititeguye kubureka. Yakize ati: turifuza ko amahanga yatuvuganira, leta ya Kongo ikatwemerera kuko dufite impungenge nkatwe tumaze imyaka 30 mu buhunzi. Leta ya Kongo ikaba inakomeje gukwirakwiza amagambo y'urwango yandagaza ababyeyi babo ndetse nabo badasigaye. Yes, akaba ari uku rero byifasha hano muri Kongo. Mu by'ukuri ibintu bitoroshye na gato. Yes, reka tunyarukira hano ku nkuru ya Bruce Melody na The Ben, aho abafana ba The Ben batashye bijujuta mu gihe aba Bruce Melody bivugaga imyato. Turebere hamwe uko igitaramo cyagenze. Mu gitaramo cy'amateka kandi cy'imboneka rimwe cyari cyahuje abahanzi babiri bakomeye mu muziki w'u Rwanda, abafana ba Itaha Iwacu Bruce cyangwa se uzwi nka Bruce Melody batashye bivuga imyato ku muhanzi wabo ari we watwitse, mu gihe abamugisha Benjamin cyangwa se The Ben batashye batanyuzwe n'uburyo yaririmbye. Iki gitaramo cyitwa The New Year Groove cyabaga ku nshuro ya kabiri yikurikiranya gitegurwa na The Ben mu kwinjiza abakunzi b'umuziki we mu mwaka wa mushya. Kuri iyi nshuro ni igitaramo cyambukiranyije umunsi kuko cyatangiye saa 3:21 z'umugoroba
wo kuwa mbere Mutarama 2026 mu gihe cyarangiye saa 8:15 zo ku itariki 2 Mutarama mu mwaka wa 2026. Cyari kigabanyijemo ibyiciro bibiri birimo icya mbere cyaririmbyemo abahanzi biganjemo abakizamuka n'abagezweho mu muziki wa none, n'ikindi cy'abahanzi babiri b'umunsi aribo The Ben ndetse na Bruce Melody. Imbere y'abafana buzuye BK Arena, Bruce Melody yamaze ku rubyiniro isaha n'iminota 20 kuva saa 5:05 aririmba indirimbo zitandukanye zanyuze abari muri iyi nzu yakira abantu 10,000 bicaye neza. The Ben yageze ku rubyiniro saa 6:50 aririmba indirimbo zitandukanye akanyuzamo agashimira abantu batandukanye aho mubo yagarutseho harimo na Bruce Melody yari yatumiye. Abafana basaga n'abananiwe aho hari abageze kuri BK Arena saa 10 z'amanywa ntibategereje ko The Ben asoza kuririmba saa 8:10 z'igicuku kuko bamwe batashye imbere yabo ndetse bagaragaza ko batanyuzwe n'uko yabataramiye. Yes, akaba rero ari uko byari byifashe hano muri iki gitaramo cy'umuhanzi The Ben. Yes, akaba rero ari naha dusoreje amakuru yacu, ariko nyamuneka aho utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Mwari kumwe nanjye David hano kuri channel. Komeze mugire ibihe byiza mwese, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.